Iran ke Israel kana war chatharak libse sida Trump na thakiba ultimatum signal duna paukum oina Iran na war declare tokre haise Iran gi hojik supreme leader oriba Ayatollah Ali Khamenei na war declare tokre mara sida sa akhoi ningsing ba yabse Russia na su US na Israel gi damakta military mateng bangsuloi dabani amadi Hamas militant singna Iran gi mathakta USA na military gi threat pirak babu warning tokre habsino sa oza matang je khoi yeng ba yabsi hoji mafam kudimakta Iran Israel makta natana atom pham thingsu prithigi pham kya da chayet na ba umkhat na ba war to pham singida World War 3 lak pagi madung mami ta bu ubra kari khoi kamai yeng ba World War 3 je nom de soi lak ne khoi na kham ga chung ngamoy adi mase every country is machin na di peace pa me na haiba ko aduga manung da di internally di preparation for war je dum tawle mase akoi ga nom proverb le ko preparation for war is another means of preserving peace and ko akoi na khulai je matik chaba padana leiraba moi gi su leiba akoi su leibo ita di first use policies mi am si ni aiba pot to da ko masai gi khulai je thana da ba khang ba da lan je tawna roi chin na wari sana ni aiba gi angle am khag lei ko ado ziki US ka Russia ga sidi cold war matam dagi then akoi Cuban missile crisis kaina na wai Russia na Cuba da missile ma pisan na USA gi matam da ballistic missile ga siam chakot ri ga dai ko ado matam da USA ji am nak na theng na ba ngam ga da ba di theng ngam ga da ba condition lak ba ko se akoi Ukraine ga keno ga da Russia ga lan tong na ba da akoi ure da na ko NATO gi role se NATO si thuai na ba ne ba ya ma taw ri se ko ke Ukraine si NATO da yaw gi da ba ki ne ba lai se ko adu ga Ukraine su nuclear state amoi ba ne na sai hoi tau da lai bak pa ba ya da Ukraine ga Russia ga moi hana USSR oi matam da madu da thamam ba nuclear missile me am do nuclear property sing do moi kaina ko matam da Ukraine le ho do Ukraine ge dum oi jar ga automatize nuclear state kaina oi oi dana aduna Iran sina IAEA na sai ge akoi gi kano se USA oi kamu sina USA oi kamu sina sai ge akoi gi maru oi na particularly Muslim states sing je moi na thaza da bagi mo ma u bai tai ko mase ai wa kan da Muslim oi bai sun na te mase Muslim sing da moi bu terrorist oi na brand to wai khot pai kem na te sai gi kai no ai gan da major mineral resource ma am je akoi gi Gulf ta loi lei bani na ko Gulf ta lei bani na mamang da Iraq Iran lan do ma tam da Iraq lan do ma tam da mase keno na USA na Iraq ta support to ga Iran ji namgai gi lei ko adagi adugi mamang da amuk Turkey ga to na ba ma tam da problem thok khib lei adagi Saudi Arabia na yam negotiate to khib lei masida akoina yengba ya ise kaino ga na thoi ba war puna mak se sai gi natural resource ki pot ne ba se Muammar Gaddafi hai ba Libya gi leader si mana sai gi United States of America gi dollar si namda na bo na da Gaddafi na sai gi Gulf countries me am gi Arab country me am gi oi ba top pa kano ma sai gi kano ma ka ani akoi gi currency ma same kan na ko US dollar si mugna ba ngamna ba na to do economy gi lan nga ta ne ba tong ri sa mit to u ba di ma sai gi khulai gi adagi bom tha da na ba oi ba ne ba aduga mayam na mi pai ba mayam chauna le sina kai no hai gan da sai gi akoi gi US na United States na mana magi superiority and supremacy singa na bona ba any country na kitang na chakula ko mana pam de ade mana equal development mana som pam de adu duna maram ore kanda Iran na nomatra nomadi akoi gi ngasai gi Gulf countries sing sida atopa country na natural resource ki oiba land je soidana tarakani aduga natural resources loi ba nai poni dana ko aduna ngasai gi mana underground tunnel me amam semaga 500 meter luba 1 kilometer luba akoi gi earthquake proof adagi ngasai gi missile me am gi storage then nuclear facility me am semaga Iran je na thamme world record kem de leite ba sum ba pot ye ko akoina panam study to zu leite ba auna Russia ga US ka leinari ba phibam sida United States na hek support to ba jaga je Russia na dum mana provoke to ba hai dai ko ani du gi culture ro lei bani na sai gi gani malem si powerful oi ba country sing na peace por ke na khallaga mahoi bu disarm to ba matam da masa su disarm to bum change ko aina thang pai le ga nang di thang pai ya ro hai ta di ama du su dum lummaga thang pai bra khot pra no mantra no mai ai ju to ga se khallaga ne ko aduna yam lu ba critical condition ne ma se world leader me amna khana ga da ba pot oi aduga usigi akoi gi kanu se United Nations se kam effective oi di natra oi de have ne world war se kam thok ko to condition la ga de ko United Nations se hana kaya kan ba ade IAEA gi ngai gi legitimacy hai tare magi authority se kadai bole no USA ne ta hai ga IAEA di International Atomic Energy Agency se ko masi se moi gi di nuclear power le ba sing sti gi na nuclear pai bi roi ga hai ga di mado sai gi kai hai ne ko madu moi na namda boin tar ka do ne ba adu energy gi level da di nuclear se na ba ya hai ba gi pot ama adagi moi na semi rule regulation me am do adu da loi depend tawe ba World War 3 di
सोइदना थोकनी नोमत्र नोमदेको मसिदा अखोइना सुंगो थोय हाइबा यारोय आई वखनको अदुगा वर्ल्ड वार 3 जे थोको मतंदा नोमदमी क्रोर क्रोर सिगनी सीने अदुगा लैसे अदगी अमना प्रॉब्लम से कइनो गाना इजराइल की पॉलिसी से इजराइल सिना गल्फ कंट्री की म्याम मनुंग लेरेगा जीव सिंगी ओइबा स्टेट अमस फॉर्म तौरगा साजलकपदा यूएस सिना सपोर्ट तौरकपनिना साइगी जर्मनी गुंबा अदे रशिया गुंबा सिगुंबा साइगी न्यूट्रल ओइजबा नत्रगा जीव सिंगी कनोगी वात नतना साइ अरब कंट्री म्याम नदी इजराइल सिदा खरा अदुम नुवाइतब से खरा लैनेबा मरमदी कइनो गाना अखोइ जुमाइ सिदा मणिपुर दा तौरिसे कइनो गाना अखोइ पुन्ना लैमिनरगा इम्फाल वैली मनुंग दा पुन्ना लैमिनव मतमदा अखोई मोइना मोइगी चर्च अमा साबदा नत्रगा अखोई कनोना कई हाइतारे को हिंदू की वारी नते को से मैतै सिंगना मरुइना मैतै सिंगना खुंदा जब लम अमा ओइरम मतमदा मस्जिद अमा साबदा मैतै सिंगना नोम तो ऑब्जेक्शन पीगे लैते मसागी ओइना को अदुबो मसिदा कनोइना सारगा से चर्च अमा साजलगा कुकी गिनी अदुने ना इवन मोइगी वेंग अदु अदाइना थोन गिबोदा अखोइना कनो तौगे लैते अखोइना निजंगोदा सिदा इम्फाल मणिपुर वैली मनुंग सिदासु इस्लामाबाद कायने थोन लम लेरिसिनेबा लिलोंग साइडको अदो अजी इस्लामाबाद थोली का येनो गायना पाकिस्तान लो नोय गायना हाइरुब लेतेबो ngसाइगी माइ मागी लेकाय लेकाय दुगी थोनजबने हाइतारे अदो लिलोंगाय ममिंग दुदी मोइन ओंथोक ngमपोंदे दनको मी लेकाय मिंग थोनजबने अदो लेकाय मिंग थोनजबदो हाना लेरमिबो जगा दुगी ममिंग दा इपाइपु मतम दुदे चटसेन हाइबोने अदो इजराइल की पॉलिसी ना अदो नते ngसाइगी पुरा तोंगान ममोंगदा ज्यूज गातगी ओइबा लम अदुगा मोइगी अखोइगी मी मसी मतमदा अखोइ मी चामा तोकनी अदो लान तौबगदुंगी ngसाइगी इजराइल लमजे सुम चौथोरेबा सुम खोपसला पाइतारे पैलेस्टाइन लोमदको अदुना अदुगुंबा इंटरनेशनल पॉलिसी दा यूनाइटेड नेशन की रोल याम चाउन लई ए की रोल याम चाउन लई मखोइ सिंगसिना हेक कनो तौरक्तब मतमदा कयानी मोइगी कनो से अथॉरिटीज एक्सरसाइज तौब ngमक्तब मतमदा यूएस ना हाइबा चाइना ना हाइबा अदगी कनो ना हाइबा दा चटखिब मतमदा मदुगी मांगजबदो अखोइ मालेम पुनमक की मियाम सिना थेंगना दोइने एना माइन तमजै